nih ngambil ikan karo siapa ya? Kanu memang. Bukan kanu memang. Lah dodok ngorok lah, biar nongol Gus Dur. Mang, ada jangkrik tak? Wih, lah duduk kita makin dagang mah. Di, rasa apa kan dagang? Gila, embu mang waru kita mendodok doang kan. Di, saya tahu lu kayak jangkrik. Wih, lah apa-apaan mah mungkin. Orang pukul-pukul wadah nih kun. Pukul nih kayak kedorok doang kita mang. Lah ya wong perong konon ku kan ya, ulah kayak jangkrik. Ya apa mari konon. Wis lari lah ke wong mah. Ngopi orang ngorok orang. Balik belakang. Dodol. Wih, lah orang jelas teman ya. Orang pupuk jadi wadah nih kita. Wih, gua kan mau kan fans kita ya. Wih, berarti terkenal kita kan. Bisa sing dodok iki ya. Rupanya mah kayak bocah sing antara kenong gini kan. Lari gini. Bukan iya. Hei, Anak apa kan? si mau sing ngantara kenong dini kan ya? Iya kan. Kita kakak nung dini nih. Iya, apa sih Rani? Kang salaman dikit. Orang salam-salaman maning lah. Ulah sama rai si kehenen kian sing gawe nong dini galau. Gila, bukan waru-waru kita mah. Ngantarakan doang kita mah, Kang. Wes balik merana. Nak nonton rai nih. Gara-gara sirak ya. Nong dini orang gelem mondok, orang gelem ngumpah piring. Film mangan nak piring. Wih, lah kakak keren temen. Lah rai kayak kehenen gimana? Nih pasar nggak gua ya. Wih, dia baik rai kita di pasaran kayaknya. Wes aja ke alasan lah. Balik mana lah? Lah kakak serang. Awas ya lawan mereka mana sih? Susah. Tuku manuk rong dina doang mati. Modal nulis utang. Pusing. Dagang pulsa salah kirim baik. Ngojek online ketilang polisi baik. Lah kas sedang-sedang itu ya usaha ya. Ada lah kan dini nih. Kita kan ngantarakan ini kene. Tapi anak kakaknya lah kayak. Ada kakaknya gua orangnya kebina-bina. Coba diketok namanya. Assalamualaikum. Nang? Nang? Waalaikumsalam. Suang kute semen lagi ruwet deh kesapa amat sih nanong kan. Ih, salah kute.
Ay sira iki. Wis diomong nih kan, orang ngerungu kayaknya. Kupingnya kena pantas doang. Wis diwarakan, nong di ini mau roli pacaran dikit. Maksud kita mah Kang, mereka itu luar ngajak pacaran. Harap ngajak silaturahmi doang Kang. Mau silaturahmi kita lentangan koran itu. Cuma gawa apa tak apa tak? Landak mana gawa apa tak Kang? Lalu wong mah inisiatif gak? Gawa lepet ta wong mah. Doga asin ta? Aja lentangan koran itu. Weh, dianggap kita nentas nonton dangdut kan emang. Weh, dia mau yang daw ke jual apa ya? Goceng. Sebalik mana lah? Wah, putih. Bilang baik kita mereka kan. Ah, mereka mana nih bocah iki? Leo guru kapan jadi Kang? Ih, wah balik-balik. Terus Kang. Awas jangan balik manis ya. Oke. Ya Allah, balik mana? Wih, Kang motor kita ketinggalan aja. Wih, kurang baik. Awas yang kedolan mana mah. Kebak terus RT. Wih, mati baik mati. Wih, kenapa sih gue ngelamun bukan gue? Buang kagel doang kita mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nur. Waalaikumsalam. Anak Umar. Wih, Nul, kita wingi dolan. Wih, kaknya kurang nong dini kan. Wih, untung Nul, nong dini ayu. Orang ayu memualas kita nak silaturahmi. Ai, bocah kima. Orang buku kata-kata kangen gumbrang, kaya orang pati waras. Wih, si Ramanul, orang lagi rungsep jangan terus dimarahin kakak nong dini. Rungsep na apa sih Rane? Mau norai wis rungsep mohon kunci. Wih, ini kita dolan nih nong dini. Wih, kaknya kurang kebina-bina. Wih, si Rakima. Lagi susah ngajak-ngajak kita, barang lagi seneng meninggali kita. Dasar. Bismillah. Ada kau nong dini dia. Wih, suwa ang Wih, itu batul. Wih, jenis terusan makan ku enggak? Emang kita coba apa kah? Sebenarnya nggak tahu sih. Hmm. Paham lah. Oke. Mana dia? Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Kenapa, Kang? Perlu jangkrik ta? Coba ngedelang Kang jangkrik ke. Delang be Kang. Jangkrik itu mantep. Semok-semok, Kang. Apa Kang? Semok-semok. Emang irang dah. Emang iya, jangkrik kita merangda kabeh, Kang. Wih, iya bener Kang. Inja jangkrik mana si Kile? Iya ada si Kile lah, Kang. Sing kasih Kile mah ulah pucuk. Kang, ngarep tuh pira. Gua kontakon bae sing mau kan. Oh, ora bangsa nama Kang. Kita mah cuma ngedelang-delang doang.
Emang gak us ketebak ngerain ya gak. Orang micis. Berani lu lah. Oh, gue sing isuk durung mulai penglaris iki. Ruwet di doang. Uli ora gang, kitanya duitnya 500. Oh, Pusing lah jangan caprak. Tuh, ku jadi 500. Emang itu permen. wih kang, santai ga. Aja ngosok-ngosok. Ngomong apa kita kayak? Iya kali mah. Kang Mad, duluran si dolan nih kak. Ay, iya ta. Siapa? Di empor ro si bocah mah puerong kelenges mah nih, mau ngenti ba. Waduh, si Komar kuruan mah. Wih, setor. Siapa ya? Masih kang lah, mau pipi dikit ki. Sudah, kepilih gede lah. Si kang, mau pipi Sudah, dikit. ora. Terima kita.